reka dushimire Imana, ariko mbere tutarashima Imana reka dusenge kubw'iki gitondo Imana iduhaye cyo kuboneka imbere yayo. Uko ijambo ry'Imana ribivuga, Dawidi yaravuze ngo Imana yaturemeye turabonezerwamo kandi tubishimiremo. Rero Imana iduhaye umunsi kugira ngo tubeho duhumeka umwuka w'abazima. Reka rero dushime Imana tubone kuja mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wa none. Mwami Imana, mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru, turagushimye ku gitondo cyiza waduhaye, gitondo cy'umugisha, gitondo cy'ibyishimo, gitondo cy'amahoro, gitondo cyo kumenya Imana, gitondo cyo gukorera Imana, gitondo cyo kuvugira Imana. Urakoze rero kuri iki gitondo waduhaye, kuko ari benshi batariho, ari benshi batabonye iki gitondo, ariko twe twabonye ayo mahirwe, turavuze ngo wakoze cyane. Maze rero tugiye kuvuga ijambo ryawe, turagusaba kubana natwe n'abaduteze amatwi, n'ababashe gusobanukirwa ubushake bwawe biciye mu ijambo ryawe. Mana, urakoze cyane kubana natwe muri zose, abatega amatwi babashe kumva, natwe rero babashe kudushoboza kuvuga ubutumwa bwiza budakoze isoni, ko Pawulo yavuze ngo n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Urakoze Mana kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Narimvuze ko dushima Imana, turashima Imana muri iki gitondo cya none, gitondo Imana yaduhaye, kuko narimaze kubivuga, kuko tubonye umwanya wo kuja imbere y'Imana muri kino gitondo cyiza, cyangwa se muri uko kwezi kwa munane kw'amagambo y'Imana yo kubasha gukangurira itorero hejuru yo kwezwa, kuko nico duhamagarirwa k'itorero. Itorero rirahamagarirwa kwezwa. Rero ukwezi n'ukwezi ko kugira ngo twongere twibutse itorero, twibutse abakijijwe, itorero rya Kristo ku isi, cyangwa se abamenye Imana bose ku isi, ko kwezwa ari ngombwa mu buzima bwa Kristo. Ubwo rero ndumva tutaraja mu ijambo ry'Imana, uyu munsi rero nashatse kuko tuvuga kwezwa nk'urugendo rw'umukristo, cyangwa se nk'intambwe umuntu atera mu gakiza, kuko kwezwa ntiwakugeramo umunsi wabashe gukizwa, ahubwo n'urugendo umuntu akora akagera ku rwego rwo kwezwa, kugera mu rugero rukwiriye rwa Kristo. Ubwo rero nibwo nashatse kugira ngo tubaze turebe izo ntambwe umukristo atera kugira ngo abashe kugera ku rwego rwo kwezwa, kuko niba umuntu atakwezwa umunsi yakiriye Yesu, biravuga ngo ni urugendo. Rero urwo rugendo nibwo nashaka ngo tumenye, hanyuma tubashe kwinjira mu mwanya wo kwiga hejuru yo kwezwa. Rero urugendo rw'umukristo abasha gukora, nasomye ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo umuntu abanza guhamagarwa, ni ukuvuga ngo urugendo rwa mbere cyangwa se intambwe ya mbere umuntu atera arahamagarwa. Ni ukuvuga ngo Imana ihamagara umuntu imukura mu jaha, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko abantu bose bahamagariwe agakiza. Hari ijambo ry'Imana nasomye riravuga ngo yemwe abarusha n'abaremerewe muzi waje musange ndabaruhura. Ni ukuvuga ngo isi yose ihamagariwe agakiza, ihamagariwe gukorera Imana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Imana ibanza guhamagara umuntu kugira ngo abashe kuyikorera, arabanza guhamagara umuntu. Yamara guhamagarwa rero agahinduka, iyo ni intambwe ya kabiri. Ni ukuvuga ngo abanza guhamagarwa agahinduka mu mutima wiwe, akareka ibyaha. Ni uguhinduka ko mu mutima, kuko yava mu guhinduka ko mu mutima akabasha kuja mu mwanya wo kwihana, kuko nibwo umuntu abasha kwihana ibyaha, akabasha gutera intambwe yo kugera mu mwanya wo guhindurwa. Aho nabisomye mu ijambo ry'Imana mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 15 haravuga ngo kuko Imana yagambiriye kera ko duhindurwa kuba abana b'Imana. Yani ni ukuvuga ngo Imana yonyine iraza ikaguhindura, ntabwo umuntu ashobora kwihindura, ariko kubwo umugambi wayo yagambiriye kuva kera ko duhinduka abana bayo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kubwo umugambi wayo twahindutse kuba abana b'Imana, duhinduwe na Yesu Kristo. Ubwo rero umuntu agera mu ntambwe yo guhindurwa, yarangiza akabona kuja mu ntambwe yo gutsindishirizwa. Umuntu yatsindishirizwe
ni ukuvuga ngo ni ku bwa Yesu Kristo. Bivuga ngo haranasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwo kwera cyangwa se gukiranuka k'umuntu umwe ari we Yesu Kristo abantu bose bahawe iki agakiza, kandi kubw'igicumuro cya Adamu isi yose yabarweho gukiranirwa ihinduka icyaha. Rero Kristo abashe gukiranuka yaduhindukiye iki gutsindishirizwa kwacu, yaradutsindishirije duhinduka abera imbere y'Imana. Rero tukabona kuja mu ntambwe ariyo ntambwe yo kwezwa tuwaye twigisha itorero rya Kristo. Ubwo rero bivuga ngo ni intambwe umuntu agenda atera kugira ngo abashe gushika ku mwanya wo kwezwa, kandi uvuye mu rwego rwo kwezwa ubasha kugera mu wundi mwanya wo kugera ku ntambwe yo guhabwa ubwiza. Guhabwa ubwiza rero ni mu gihe umuntu yaba ageze mu mwanya w'ubwami bw'Imana, Kristo agarutse n'icyo gihe abantu bazahabwa ubwiza. Rero uyu munsi wa none turavuga hejuru yo kwezwa k'urugendo rw'umukristo, tunasoma n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 35 umurongo wa 8. Yesaya 35 umurongo wa 8 nibyo bitubwira neza ko kwezwa ari urugendo rw'umukristo. Kwezwa ni urugendo rw'umukristo. Reka dusome Bibiliya, ijambo ry'Imana yavuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'aba bandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Amen. Twongere dusome mu gitabo cy'Abaheburayo, biri ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Amen. Rero niyo mpamvu nabashe gutekereza cyangwa se guhitamo ko twaganira kwezwa k'urugendo rw'umukristo. Uko ijambo ry'Imana twarisomye yavuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa, kandi iyo nzira izaba inzira yo kwezwa, abandi imitima ntibazayicamo. Amen. Ubwo bivuga ngo ni inzira, ntabwo si urugendo ugenda umunsi umwe ngo rurangize, si urugendo ugenda umwaka ngo rurangize, si urugendo ugenda amasaha ngo rurangize, ahubwo ni urugendo rw'ubuzima. Yani bivuga ngo kwezwa ni iki? Kwezwa ni urugendo bigasa kandi bikaba ubuzima. Urugendo ni urugendo rurerure rw'igihe kirekire umuntu agenda, yani mu gihe umuntu aba ari mu bukristo aba ari mu rugendo rwo kwera. Imana rero iduhamagarira kwezwa uko bwije n'uko bukeye. Uko bwije n'uko bukeye tugakomeza kwezwa mu mitima yacu, kuko ni urugendo rw'umukristo akora, kandi ubwo rugendo ni urugendo rw'ubuzima. Yani ijambo ry'Imana duhamagarira kubaho ubuzima bwejejwe, kubaho mu buzima bwejejwe. Niba ngo umukristo wese wakiriye Yesu akakira umwami Yesu mu buzima bwiwe, aba agomba kubaho mu buzima bwejejwe, ubuzima buhindutse, ubuzima bwumvira ijambo ry'Imana. Kuko ntiwashobora kwezwa utumvira ijambo ry'Imana. Bivuga ngo kwezwa kwacu guturuka mu ko tumvira ijambo ry'Imana. Mu gihe utumvira ijambo ry'Imana tushobora kwezwa, ariko mu gihe wumvira ijambo ry'Imana ni cyo gihe ubasha kwezwa. Kuko ijambo ry'Imana tubisoma muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15, haravuga ngo mubabera yuko n'uwabahamagaye ari we. Rero uwaduhamagaye ni Yesu Kristo ari. Ni ukuvuga ngo natwe yahamagaye dutegerezwa kuba turabera. Twezwa ryari? Twezwa mu gihe twumviye ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Birakwiriye yuko rero tubasha kumva yuko muri uru rugendo rwo kuja mu bwami bw'Imana dutegerezwa kuba turabera, kandi kubera ko waduhamagaye ari we. Mu gihe rero utabashe kuba uruwera, ntabwo usa n'uwaguhamagaye.
Kristo waduhamagaye ni wera, arashaka yuko natwe tubabe twezwa mu gihe byagenze gute, tweza mu gihe twumviki ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Nta kindi kishobora kweza umuntu yezwa n'ijambo ry'Imana. Umuntu ntiyezwa nuko yateranye, umuntu ntiyezwa nuko yagize icyo yakoze, umuntu yezwa mu gihe yumva ijambo ry'Imana rikamweza, ryamara kumweza agahinduka kuba wera imbere y'Imana. Rero ijambo ry'Imana icyo ridushaka muri ku kwezi ni ukugira ngo tubashe kwibuka kwiyeza mu mitima yacu, kuko ijambo ry'Imana ravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Rero turagukangurira mwene data mu Kristo w'itorero rya Kristo ku isi, cyangwa se umuntu wese uduteza amatwi muri kino gihe, muri iyi myaka, kugira ngo ubashe kubaho mu buzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe nibwo Imana iduhamagarira. Ugire umwete wo kubana n'abandi neza ndetse no kwezwa. Sinzi birashoboka yuko ufite umwete, ariko reba uwo mwete wawe icyo uhaye uwukoresha. Ushobora kugira umwete mu kutumvira Imana, ushobora kugira umwete mu gukora ibyaha, ushobora kugira umwete mu bindi bitari ukwera kwa Kristo twahamagariwe. Ariko reba umwete ufite muri kino gihe icyo uwawe ukoresha. Yavuze ngo mugire umwete. Icya kabiri, kubana n'abandi amahoro ndetse ngo no kwezwa, yuko umuntu utejejwe atazabasha kubona umwami Imana. Rero muri uru rugendo rw'agakiza si urugendo ruraha ruhekera ahangaha, ni urugendo rwo kwezwa, kandi ari urugendo rubasha kuzatuma tuzabona Imana. Rero niba ukeneye kuzabona Imana, baho mu buzima bwejejwe, kora urugendo rwo kwezwa kugira ngo umunsi umwe uzabashe kubona umwami Imana. Nimba utejejwe tuzabasha kubona umwami Imana. Turagukangura, turakwibutsa, nubwo ari urugendo umuntu akora rw'ubuzima, ariko kandi muri uku kwezi kwa munani ni igihe cy'Imana kugira ngo twongere tubibutse yuko kwezwa ari ubuzima bw'umukristo. Nta mukristo ubaho utejejwe, nta mukristo ubaho mu buzima butejejwe. Kwezwa rero ni ugusa na Kristo. Kwezwa ni ukugira ikirenge mu cya Kristo, kubera ko wahamagaye ari we, natwe dutegereza kubabera. Kandi tubabera hehe? Tubabera mu byo tuvuga, tubabera mu byo dutekereza, tubabera mu byo dukora. Imana ishimwe cyane. Tubabera mu byo dutekereza, tubabera mu byo tuvuga, kandi tukababera mu byo dukora. Icyo gihe rero tuba tubaye mu buzima bwejejwe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bugomba kuba ubuzima bwejejwe munsi ku wundi. Kubaho witunganya, kubaho usaba imbabazi, kubaho ureba ko ntacu upfa n'Imana. Icyo gihe rero nicyo gihe waba uri mu rugendo ruja mu bwami bw'Imana. Kumenya Imana cyangwa se kwezwa ni urugendo rwo kwezwa, kandi rukazatugeza mu bwami bw'Imana. Rero igitondo cy'uyu munsi wa none turagusaba kwisuzuma, kuko hari muri ibyo barinjaga ngo Yesu ntawema gukiza abantu, mugasubire mu ngeso mbi ngo tuzabane nabo mu bwami bw'Imana. Yesu ntawema kweza abantu, n'ubu arategereje, araguhamagara ngo ngwino wezwe. Ntacyo wakoze, ntacyo wagendeyemo, ntaho Imana itagukura. Icyo waba warakoze cyose uyu munsi wa none washobora kwiyunga n'Imana, washobora kwezwa. Yani ni ukuvuga ngo ni ubusabane bwacu n'Imana. Mu gihe hatariho kwezwa nta busabane n'Imana, ariko mu gihe dufite kweza dufitanye ubusabane n'Imana. Kubera iki? Kubera ko dufite kwezwa mu mitima yacu. Imana irera, ishaka yuko n'abayikorera ari abera. Hari aho nasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu abwira abigishwa biwe, arababwira kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite. Yani bivuga ngo yarababwiye ngo ndi umuzabibu w'ukuri, data niwe nyirawo. Ishami ritera imbuto rirafatwa rikajugunywa rigatagwa, ariko ishami ryera imbuto iryo niryo riba ribasha kuba rifashe ku giti. Ntacyo tubasha gukora tudafite Yesu Kristo. Ishami ntiryabasha kwera imbuto ridafashe ku giti. Niko natwe rero kwera kwacu ntabwo kupfa kwizana, kuzanwa nuko dufashe kuri Yesu Kristo, kuzanwa nuko twumvira ijambo ry'Imana, kuzanwa nuko turi muri Kristo Yesu. Nta muntu ushobora kwera atafashe kuri Yesu Kristo. Icyo twera nicyo dukura mu Mana, icyo twera nuko tubatse kuri Yesu Kristo. Ariko nimba utubatse kuri Yesu Kristo tushobora kwera habe n'umunsi n'umwe, tushobora kugira kwera aho utuye, kwera mu itorero, kwera mu buzima bwawe. Kwera tubiheshwa no kuba turi muri Yesu Kristo, kuko niwe waduhamagaye ari uwera.
rero bene data ndabakangura kandi ndabasaba kugira ngo mubeho mu buzima bwejejwe, kuko nibwo twahamagariwe kwezwa, twahamagariwe kubaho ubuzima bwejejwe, twahamagariweho kuba dusa na Kristo wera waduhamagaye. Ijambo ry'Imana ribashe kuduhindura, ijambo ry'Imana riduha imbaraga, dukomezwe twibuke kugenda twiyeza muri ubu buzima. Ni urugendo rwo twezwa umunsi ku wundi, ntabwo wezwa umunsi umwe tukizwa ngo uwo munsi uvuge ngo urejejwe. Ni urugendo rw'umunsi ku wundi, nubwo uyu kwezi twabashe kugahabwa n'Imana kugira ngo tubwire abantu, twongere twibutse abantu hejuru yo kwezwa, ariko Imana yashaka kubaho mu buzima bwejejwe. Imana yashaka kuvuga amagambo yejejwe, Imana yashaka gutekereza ibitekerezo byejejwe, Imana yashaka gukora ibyejejwe, kubera kuko uwaduhamagaye ari we. Urasa nandi, urasa na Yesu Kristo. Reba ibyo ukora, reba ibyo ubamo, reba uko ugenda. Hari ijambo ry'Imana nasomye ngo mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, mugende nk'abanyabwenge, mumucunguze uburyo mwete ku minsi ari mibi. Iminsi ni mibi, iradusaba kwezwa. Nubwo ubifata ugahindura iminsi uko uyishaka, ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko igihe ari kibi, ubwami bw'Imana buratwegereje. Niba dukeneye kuzabona Imana, tubeho mu buzima bwejejwe, tubeho tugenda tweza, dukora urugendo rwo kweza, kugira ngo umunsi umwe tuzabone umwami Imana. Rero Imana mwishe kuduheza umugisha, ndabasabira kwezwa, ndabasabira gukiranuka, ndabasabira kwihana. Umuntu wese abasha kwihuza na mugenzi wiwe akamusaba imbabazi. Kwezwa twosaba imbabazi kuri bene data, twosaba imbabazi ku nshuti n'abavandimwe, uko ni ukwezwa, kandi tukabana neza mu mahoro. Uko ni ukwezwa, kandi tukabasha kumvira ijambo ry'Imana. Uko ni ukwezwa. Kwezwa ni umunsi ku wundi dushaka gusa na Kristo. Niba tudasa na Kristo ntituzamubona, ariko nidusa na Kristo umunsi umwe tuzamubona mu bwami bw'Imana, kuko umuntu utejejwe ngo atazabona umwami Imana. Uru rugendo ntiruhekera mu isi, urugendo ntiruhekera mu mahanga aho abantu bajya. Uru rugendo ruzarangira mu bwami bw'Imana, kandi abazabasha kurujamo cyangwa se bakarurangiza nabejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, nabejejwe n'ijambo ry'Imana. Umuntu utejejwe ntazabona ubwami bw'Imana. Rero niba ufite uhayuja, niba ufite aho utekereza kujya, niba ufite waba warizeye Yesu Kristo, rangwa no kwizera. Niba ufite iyujya, gira kwizera muri wewe, ko kwizera kuzotuma ubona umwami Imana. Ndabasaba yuko twakomeza kwizera Imana ibintu bimeze nk'ibi ngibi, dusenga, twihana, twatura ibyaha. Murakoze cyane, ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Shalom.